Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek adatı kaçan bir adam Müslüman bolganda en algaç al adamga namaz öğretçile. İmandı adamga en birinci dindeki milleti bu namaz. Namaz okuunu öğretçile. وأخرج أبو نعيم عن الحكم عن عمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا قمتم إلى الصلاة فكبروا وارفعوا أيديكم ولا تجوزوا آذانكم وقولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge öğretetele. Namazga turganыңarda Allahu Akbar deb aytkıla deb. Jana kolуңарды көтөргүлө, бирок кулагыңардан бийик көтөрбөгүлө deb. Anan aytkıla kulak kakkandan keyin Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebaraka esmuka ve teala cedduka ve la ilahe gayruk kol baylagan duası. Şoğu biz Hanafi mazhabda namaz okuganda kol kötörөбүз kulakka çeyin. Barmağımız kulaktın yumşağına tiygende tiygizip bilebиз kulakka çeyin boluptur. Kulaktan biyik kötörбейбиз. Şunday kılıp kulakka çeyin kötörөбүз. Bu sünnet. Anan Subhanakallahumma okuş sünnet. Bu nerselerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü sahabalarga öğretçiler. Ve ahraca Musaddadun ve Tahavi an İbn Umar radıyallahu anhuma kal kana Ebu Bekr radıyallahu anhu yuallimuna at-teşehhuda ala'l minberi kema yuallimul muallimul gilmana fil mektebi. Hazret Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma aytat, Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu minbarda oturup alıp bizge at-tahiyatты şunday öğretçili kanday bir muallim jaş baldardı mektepte okutkanday. Muallim jaş baldardı mektepte жаңы үйрөнгөндөрдү bir tamga kılıp öğretöt akırın uşuntип bizge sahabalarga at-tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat öğretçiler. Demek eğer at-tahiyyatu namazda uşonçoluk manili bolbosa Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu munçalık köngül burup öğretpeyt eledi. Ve ahracad Daruqutni ve hassanahu an İbn Abbas radıyallahu anhuma kal akhadha Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu bi yedi fa'allamani at-teşehhuda. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد. İbn Abbas radıyallahu anhuma aytat, Hazret Umar bin Khattab radıyallahu anhu benim kolumdan karmap, beni oturguzup at-tahiyyatты jattatты, öğretti. Jana aytты, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menin kolumdan karmap at-tahiyyatты maga öğretti deb. Biröөгө bir zarıl, manilүү bir nerseni aytkыңыз kelgende, kele otur, jakın otur dep kolundan karmap, köngül burdurup, anan oşol manilүү nerseni aytасыз. Kolundan karmagandığı, bul azыр men saga aytayın, öğreteyin dep жаткан nersem ötö керектүү, ötö manilүү деген manini bildiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dal oşonday kılıp Hazreti Umar bin Khattab radıyallahu anhuga öğretken ele, Hazreti Umar bin Khattab radıyallahu anhu Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumaga oşonday kılıp öğretti. Demek namaz farz ekenin bilgenden başta böyle namazdı meşitke kelip cemaat menen erkek kişiler meşitte, ayal kişiler uyda okuy beriş gerek. Akırından öğrenöbüz, birok vakt ötüp, aylar ötüp, жылдар ötüp biz at-tahiyyatты, je kunut duaсын, jattay alбай atam, bilbey atam degen bolboy balkim öğrenip oşoga men jattayman. Bu ötö manili, ötö zarıl nerse. Oşonu menen namazыбыз толук болот. Men namazды толук öğrөнгөндөн кийин окуйм эмес, балким окуй беребиz имам менен келип, эми сүннөттөр дагы бар. Нафил намаздар окуйбуз. Ошого тез арада жаттап алганга аракет жасашыбыз керек. Канчалык маанилүү экен. عن عبد الرحمن بن عبد القاري
أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد. Umar radıyallahu anhu minbarda oturup, minbarga oturganda bir öte elge kerektүү, zarыл nerseni aytуу үчүn minbarga oturat ele. Minbarda oturup elge at-tahiyyatты үйrөtүp жатты дейт. Bir adamdı dagы, жалпы дагы, иштимаий дагы. At-tahiyyat ошончолук namazın içinde керек. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge at-tahiyyatunu Kur'an-ı Kerim'nin bir süresini üretköndöy mani berip üreteteli. Kur'an'ın bir süresini kançalık zarıl mani berip, kaytalatıp, jattatıp, aytıp özü talqin kıldırgan bolsa, at-tahiyyatunu dagı oşonday kılıp bizge üretçi ele. Üretti ele emes, bir jol emes. Kana Rasulullah. Peygamber aleyhisselam uşunday kılçı ele. Köp sahabalar menen. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يصلي لا يتم الركوع والسجود فلما انصرف قال له حذيفة مذ كم هذه صلاتك قال مذ 40 سنة قال حذيفة ما صليت مذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. Hazreti Huzayfa radıyallahu anhu meşitke kirgende bir jolu bir adam namaz okup jatıptır. Namaz okup jatkanda rükü menen secdeni tolluk kılbay kişine şaşılıp tez-tezinen namaz okup jatkan eken. Namazda okup bütkönden soň Hazreti Huzayfa radıyallahu anhu soradı. Kança vakittan beri uşunday namaz okup жүрөсүz? Al kişi aytты 40 yıldan beri dedi. Hazreti Huzayfa radıyallahu anhu aytты, siz 40 yıldan beri okugan namazınız tolluk bolup eseptelbeyt eken. Tolluk namaz bolup sanalbayt bul. Eger siz okugan namazınız uşul bolsa, eger öle turgan bolsoňuz, unda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge alıp gelip üretip bergen dindin ökülü bolup elbeysiz dedi. Bul emi kattуу, kapı bolup uruşkandygy da. Oşontup ele koyboy, balkim aga namazды üretdi. Hazreti Huzayfa radıyallahu anhu ulu sahabalardan namazdı üretip anan aytты. Namazdı jеңил, tezirek okuymun desen, rükü menen secdesin toluk kılıp dagı tezirek okusa bolat-kı dedi. Oşonduktan namaz Allah Taala bizge bir vaktibizdi alуу üчүn, je bolbosa bizdi bir kıynap koyуу üчүn emes, balkim bizge жашообузга жеңилдик берүү үчүн, дуаларыбызды кабыл кылуу үчүн, Allah özü menen baylanıştırуу üчүn namazды farz kılgan, höküm bergen. Oşonduktan namazda kıyam, toğulluk, tik turganda sahabalar bir jerge bir egilip tigilip koygon, bir kakıp koygon bir jıgaçтай turчu эле кыймылдабай. Rükü kılganda, rükü toğulluk, secde toğulluk. Hem toğulluk degeni kanday? Bari bir sırttan karagan adam şaşıp okuganday görünmöş керек. Kiçine itminan bolup, rüküde Subhan Rabbiyal A'la azim, secdede Subhan Rabbiyal A'la 3 jolu. Bul büt kitaplarda mınday dep yazılganda. Eng azı 3 depçi. Rüküde Subhan Rabbiyal azim dep aytуу eng azı 3 jol aytılış керек деген. Secdede eng azı. Biz dünyadaki bir dagı nersenin eng azına razı bolbayбыз go. Dünyadaki kaysyl nersenin eng azına razı bolabыз? Tamaktın eng azına razı bolabızbı? Tamaktın eng azı nan menen su, çay emes, su. Oşoga razыбызбы? Жок. Kiyimdin eng azı kança bilesizби? Kiyimdin eng azı erkek kişinin uşul kindiginen tizen astına çeyin jabık bolsa oşol eng azı. Akallı oşol. Aga bir dağı adam razı emes. Bирок namazda
rükü menen secdede en azına razıyız. 3 jolu Subhan Rabbiyal Azim jetet. Makul jetsin. Biroq oşonu dagı kişine şaşpay Subhan Rabbiyal Azim. Anan aytkanın düşünüp ne dep ayıp jatamın. Subhan Rabbiyal A'la 3 jolu. İmam bolsa makul. Артында bir orup jatkandar bar, jaşı ulgaygan aksalkalдар бар. Ошолорго карап намазды 3 эле жолу айтат. Бирок өзүбүз сүннөттөрдү окуп жатканда, витр намаздарды, нафил намаздарды окуганда 3 эмес 5 жолу айталы. Bir жолу Subhan Rabbiyal Azim degенге 1 секунд убакыт кетет. 5 жолу, 7 жолу айталы. 11 жолу айталы. Сахабалар кээ бирөөлөрү бүгүн түнү rükü tünü dep namaz okup taң atkанча rükü kılat ele. Bugün secde tünü taң atkанча secdede. Periştelerden de havalı. Kebir perişteler kıyamda olsa kebir rüküde, kebiri secdede. Allah Teala'ga adamın rükü secde kılganı öte jakın. Secdede adam Allah'a öte jakın bolot. Oşonduktan жалгыз namaz okuganda kiçine şaşpay. Eki secdenin ortasında biraz oturup Subhanallah degence jok degende eki secdedey bolsun. Rüküden tik turganda kişine toktolup Rabbana lakal hamd dep şaşpastan biz oşon baarını aytabız. Bирок biraz tezirek aytkandan biz oyloybuz şaşılıp namaz okusam anan batırak başka işlerim jasap alam şaşpay. Yok. Namazыбыз kандай bolsa жашообуз ошондой болот. Namazыбыз түзүлгөн, оңолгон болсо, Allah буйрса жашообуз оңолот. Ошого нафил намаздар окуганда акырын-акырынан аракет жасап 5ке чыгарып, 5ке адат болгондон соң 7ге чыгарып, кээ бирлерди карасаңыз, машалла, мешитте намаз окуп жатканда сежде кылат, сеждесинде санап жатсаңыз, кээ бирөөлөр 21ге чейин Subhan Rabbiyal A'la деп жатканы. Allah Taala канчалык жагат? Uzun secdeler, uzun rükü kılgan. Albatta imam üçün eldi köp kıynabay, жеңил namaz okutuu керек. Жеңил degeni oşol en azına razı bolup эми. Başka кездерде эгер imam dagı kebir учурларда кичине жазбасы келип, uzunраак rükü kılıp, uzunраак secde kılıp koysa kıjalat bolboş керек. Аны менен башка жака кечикпейбиz анча иншалла. Ошого бул hadislerden, bul kıssalardan, sahabalardan amallarından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jasaganlarından biz bildik. Namaz jana namazdın içindeki her bir amal kançalık manili eken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü jana sahabalar anın içindeki her bir kıymal hareketke, her bir duaga kançalık mani bergen eken. Oşonduktan biz namazыбызды оңдоого ömür boyu hareket jasaşыбыз керек. Oşol kiçinekey kezibizde үйрөнгөн namazыбыз акырына чейин жүрө бербей, балким кандай эле биз жыл сайын кийимдерибизди жаңылайбыз, жакшыртабыз, үйүбүздү, машинебизди, башка нерселерди ошол биринчи алган машинеге, биринчи алган үйгө разы болбойбуз го. Ошол үйдө эле жашасак дагы аны жакшыртып, жаңылап турабыз. Бирок намазыбызды ошол кичинекей кезибизде үйрөнгөн намаз боюнча эле калбаш керек да. Намазды дагы акырын үйрөнүп, туура окугандарыбыздын маанисин Subhanakallahumma ve bihamdike деген ne degeni? Subhan Rabbiyal Azim degeni ne degeni? Sami'allahu liman hamidah ne degeni? Ошондуктан намазыбызды оңдоого ар бирибиз аракет жасайлы иншалла. Себеби намаз аркылуу биз дүйнө акырет маселелерин Аллахтан сурап чечип алабыз. Намаз толук болсо ошол намаздан кийин Аллах дуаларыбызды кабыл кылат. Аллах Таалам баарыбызга намазга мухаббат жана namazlarımızı tolluk kılığa Allah'ın nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruka Allahumma natubu ileyk.